Myntri Rangbah ke Jylla ukonrat ke sangma. Henne ke sengi ula ong bayamenta ya ke kamri Jingri empat Niew kum ke Karkhana. Haba jubab ha ke Iingdorbar Thawain usangma ula ong ba ya ke jingpen mi ya ki marbam la Niew ha ke thup Karkhana. MLA ke seng UDP na mau kerwan iba Renikton lengdo tongkar ila kwa ban pentip syapang ki subsidi bala ai ya ke tenat ri Jingri. Myntri Rangbah ke Jylla ula ong baya ka progress program lasdang mencem snem ha ka ba ke sorkar kala sam ya ki kun sneng ki kun siar sha ki nong rem. Myntri Rangbah ula ong ba ke sorkar kala yo pediang ya palat lai Hapoh teli ki application na ka benta ka CM Elevate tang Hapoh arbanai. Na kini Hapoh teli ki day na ka benta ki kamri Jingri. Ula ong ba Hapoh jong ka CM Elevate ka sorkar kala ya ki subsidi ka balong sanpau na ki shispa. Kadaw ba ka sorkar kam ya ka cuk ke jingmentoy Hapoh ka industrial policy sya ki nong ri Jingri. Kadaw ka long ka kamri Jingri bat ki Karkhana ki apher bat omla ban khle lang eki. So livestock farming is not industry, sir. I'll just go to a basic definition of what industry means. So industry means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen. So therefore, food processing will fall in that category and it will be an industry. So therefore, the classification is very clear. Livestock farming is not because it's farming and food processing will be an industry. MLA ka UDP